Дорогие читатели, Намская улусная библиотека имени Николая Михайловича Рыкунова к акции «Белая трость» выпустила очередной буклет. В этом году буклет приурочен к 70-летию образования Намской местной организации Якутской региональной организации Всероссийского общества слепых. В первом разделе буклета изложены краткая история и анализ работы местной организации ВОС за 5 лет. В буклете представлены автобиографии наших активистов. Это Григорьева Петра Тимофеевича и Павловой Розы Васильевны. В буклете представлены цветные фотографии. На первой фотографии изображены второй председатель Намской местной организации ВОС Пестряков Петр Николаевич, председатель Вилюйской местной организации ВОС Харлампиева Каролина Петровна и председатель Намской местной организации Соловьев Алексей Николаевич. Фотография 2002 года. Далее представлены фотографии наших активистов. Григорьев Петр Тимофеевич с супругой Азаровой Анной Петровной. Григорьев Петр Тимофеевич автобиографията. Мен Григорьев Петр Тимофеевич 1936 сыллаққа 95 күнігер Чорапчы районун Қадар нәхилиегер Уорға дейін хүрбетчен дейліғ кыра участакка төрөбүдүм. Ағам Романов Егор Васильевич 1941 сыллаққа көһүгө түбәһен Булуң районугар балыкка барбыта. Ол кенне ием өлөн Григорьев Тимофей Платонович ден оғаты суық ығыл итал бұттара. Дейлері суық болан Жон балағаныгар жүкка қолар бұппыд. Оғы сағым сәрі кемігер ас бұп болан таңа сап мөлтіғі, аз да кырым чекеті, күрудун атчык сылжарым. Деребіне қолары қотан аным бұлырғы дерейден уыққа үтен сиреті біт. 1904-6 сыллаққа қадар хәттіс кластақ осколадығар үйрене келбедім. Осколаға үйренер кәммер комсомол кәккетер келбедім. Саха классиктарын, нутча умук суриятчыларын, айымнеларын сөбілән ағырым. Чакырга әрілі кәрістен суриятчы білуегер улахан тәрәхім болбыта. Онны бөйтір тұбырукап кәлән дақылат ақпытын баран көрбіппін, істебіппін өйдүйбін. Кәлін тыңабынан ылжан чорапчыға интернетке ыл баққалар үйерақпен салға батағам. Оннық гынан коммунизм колхозға үлелі тақсыбыдым. Сайынын от үлетігер, кығынын от мас дейітігер сылжыбыдым. Итех ием татыяс инвалид эте. 1905 сыллаққа быырынан ылжан өлбүдө. Онон итех ағабынан иккеяғын әрхал бұппыд. Ағам сүрдәк қолку, әлбәқ саңата хоқ, көне майгылақ үлехет бәрді, бәйтін кынар, хүрбе 5 бұту көтіғыр күстәқ кейді. Бастың Стахановец, Сталинтан көміс сұруқтақ мақтал әлеләға. 1906 сыл туйгун үлетін ихин колхоз 6 да сеттеләр жие тутан бербіді. Онан бәйбіт туспа желенен үрбіппіт. Оғыз аспыттан ырхан үліға әріллән мускуллан бухан қатан баччаңғы жері кәлән әтенге сылжарбыттан сәмәр үребін. Кәргәмінен Азарова Анна Петровналын 1960 сылға ғыл болбуппыт 1960 сылттан бастығы қомыстаққа көхен кәлбіппіт. Кәләтті чагда нерей фирматыгар үйт тахачынан үлелән барбыдым. Ол курдук нам сапхозка бригадиринен, ыстарсай сылгыһытынан, бачуоттақ сыняланға тақсықпар дери, әнкелі суық үтіе субастақтық үлеләбідім. Қаста да социалистическай кодалағы кыйылаға болбудым. Бастың үлехеттер ақсаннарғар кейрен, қазда төгіл мебел пондатынан, кәләскеләқ Юпитер мотоциклынан нағырадылабыттара. Білген бастығы қомыстаққа кәргенменен олыр бұд. 5 оллақпын, 3 қыстақпын, әлбәқ сиен қос сиен әхетебін. Сәрі сылларын оғылыра кенегеттен 2019 сыл. Павлова Роза Васильевна.
Павлова Роза Васильевна автобиографията. Мен Павлова Роза Васильевна олунню ый хүрбе 9 күнүгер тыгынча 945 сыллака у салдан улуһун дүпсүн нехилегер дүпсэ бөһүлегер төрөбүтүм. Дүпсүн осколатын тыгынча 906 сыллака битерен осколага кирен иннинага итечи идеттигер үйрене кирбитим. Үйрекпин битерен Верхоянскай районугар элгес селенетер дисакка себедисенин үлелебитим. Онтан ыла тыгынча 999 сыллака аксынны ыйгадылы итечинен үлелебитим. Граб берегер тыгынча 971 сыллака балаган ыйыттан үлелебитим. Тыгынча 999 сылга эмиске каракпынан ылжан инвалидка 3 сыл эмтенен баран 2 тыгынча 3 сылтан бастагы группага таксыбытым. Үлага сетихилерим. Тыгынча 994 сыллака Россия юрагыритин туйгуна. 2 тыгынча 15 сыллака катанары бачоттах кейде. 2 тыгынча 10 хетте сыллака улус бачоттах кейде. 2 тыгынча 10 хетте сыллака нам улуһун күн күбей ие знагынан. Көрбеттер обществоларгар сетихилерим. Республикатагы көрбеттер обществоларын спартакиадаларгар карыбаттахыдыгар үһүс бачоттах местен ылбытым. ВОЗ ыытар мероприятияларгар активнайды кыттабын, курук сылжабын. Республика ыытар хартыскатынан күрәхтехитигер айылга тематыгар бастыкы местени ылан үрбүтүм. Албор күрәхтехитигер бастыкы местени ылан сертификатынан наградаланмытым. Нехилек ологор. Бәйем кыхпынан сайын алборум таханагы улустанар астыбын. Сайын сибекке олордон катын арыга нар ыытыллар мероприятияга кыттыхан местелехебин. Кыһын муус қаар оңоһугар. 2019 сылга благоустройствоға кыттыхан оҕолорбун кытта сөбүлэһэн бөһүөлүк тупсуутугар 4 тыһынча харчы бербидим. Дие кергеним. 5 оҕолоохпун, 3 кыһым учуталлар. Лилия Людмила республикага үөрэҕэритин туйгуннара. Уолум Михаил саха бул директоры. Эдбэх сиэннээхпин 5 сен үлэһиттер, 5 сен студенттар, 1 оскола, 2 диссат итилээчилери. Хос сеннер бааллар. Ахтыны хуруйдум Роза Васильевна Павлова. Активисты нашего общества Аргунова Варвара Иннокентьевна, Макарова Ирина Петровна, Мордосова Александра Максимовна, группорг Хатынарынской группы МОВОЗ с 1999 по 2021 год. Далее в буклете представлены фотографии социокультурной и спортивной работы Намской местной организации ВОЗ за прошедшие 5 лет. Обзорные фотографии профессиональной реабилитации незрячих в Негосударственном институте Реакомп, город Москва, по программе «Специалист по доступной среде». Апрель 2021 года. Завершает буклет краткая информация для использования QR-кодов в работе с библиотекой. Благодарим за внимание.